Lah kolba mina pendapat ku sudah ku mada rona ngako gesiga kalau numanya tau kan ku memada pendapat ku awi kok kabialo brio asna benda apa nu bae wi boneka gong nu kok bukan nyanyi boneka cantik dari India nada nu kalau kan bawi boneka gong nu kan Papa itu si masuk kalau awi ya sudah tumrio albak ke bialo na tumrio as kalau dah gilbak dah kelak kuat. Pau na kau mangyak ngatuan. Mada kita cas serai nga boneka. Oh. Cas silo serawai boneka ai baba. Matoi na lawai. Yung na macung. Bibiana tipis. Lalo sembrai nga ko. Cas silo. Cas si masuk. Matoi no basipi. Hayung no cas si tibual. Bibiano kebawi ye biban bau. Buat aja si masuk orang boneka boneka bak lepek tu pio jenis pio bak boneka lo ko bilopek kulo pio jenis nak nyo ade ikan pala timah nako kalia kuah si sro ai kabia lo sro ko dok mangya ko bi mada pendapat ko yo si masuk ko beri hawi ko kabia lo ko sudah ko beri hawi ko cha masuk ko mangya ngetun Just sisi masuk kol bak kali aku keluar aku di salon no. Awi kampala tima sudah tentuas na. Kol bak. Sudah kau mina pendapat ngatut kau cam ke mana ngau. Gaguna nu mina pendapat kol bak. Sudah kau curhat mana dia kalau abak sawi boneka na Sudah tu meriah casi serai kau mengyak ngetuan. Makon ngamu tu mada jiba. Kau kan mina pendapat kol bak. Sudah kau meli terbaik. Kau cakap mana ngau. Sudah kau mengyak ngetuan. Kau dah mina pendapat ngetuan na kau dah mengyak ngetuan na hasil lah kau sesim na kan ayo apa hasil na dah ada bon awi do na casa boneka na kali aku call ba awi kepala tima na jenis pio jenis pio bibia lucu kepala tima persia call ba we selek motor call ba ala festival ba kabek selek naku kau kabek awi lo India casa awi boneka na kali aku ko awi kepala tima persias tu raba ko seno ko kilal ba yo keluar saluan lagi cak ko seno selek woi